U nastavku priče o ljudskom tijelu pričamo o živčanom sustavu. Glavna uloga živčanog sustava je da prima podražaje, prenosi ih do kontrolnih centara, obrađuje, odlučuje o reakciji i na kraju kad to sve prođe da zapamti. Živčani sustav djeluje zajedno sa endokrinim sustavom i to tako što hormoni endokrinog sustava nadziru sporije reakcije unutar metabolizma, a živčani sustav nadzire brže motoričke reakcije. Živčani sustav sastoji se od dvije vrste stanica. Živčane stanice se zovu neuroni i one imaju glavnu ulogu u živčanom sustavu, a postoje još i pomoćne stanice koje se zovu glija stanice. One pomažu neuronima u njihovom funkcioniranju. Sam neuron ili živčana stanica ima dijelove kao što su tijelo stanice ili soma, kratki nastavci dendriti, jedan dugačak nastavak akson koji je obavijen sa mijelinskom ovojnicom. Mijelin je zapravo izolator i štiti da se živčani impuls ne rasipa u živčanoj stanici. Sinapsa je prostor između dva neurona. Ovdje zapravo vidimo jednu živčanu stanicu koja se spaja dolje sa tri živčane stanice i ove crne strelice vam pokazuju gdje se nalazi sinapsa. Znači to je tanki, mali prostor između dva neurona. Kako živčana stanica provodi živčani impuls? Postoje dva načina. Prvi je promjenom električnog potencijala, a drugi u sinapsi je kemijski putem neurohormona. Kako se događa prenos električnog potencijala? Ono što moramo prvo reći je da je živčana stanica negativno nabijena. Njen potencijal je minus 70 mV. Razlog tome je taj što natrij kalij crpka uvijek izbaci 3 pozitivna natrija, a ubaci samo 2 pozitivna kalija natrag u stanicu. Znači uvijek smo tu u nedostatku jednog pozitivnog iona i zato se razvija negativan potencijal od minus 70 mV u stanici. To se zove polarizacija. U trenutku kad neki podražaj djeluje na živčanu stanicu, otvaraju se kanali za natrij u toj živčanoj stanici i natrij koji je pozitivan ulazi i zbog toga potencijal sa minus 70 mV raste na plus 30 mV. To se zove faza depolarizacije i taj se potencijal širi cijelom stanicom. U nekom trenutku podražaj prolazi i sve se mora vratiti na početak, zato slijedi i treća faza repolarizacije. Zatvaraju se vrata za natrij, a natrij kalij crpka radi i vraća sve na početak. Što sve može djelovati kao podražaj? Dodir, udarac, toplina, hladnoća, valovi svjetla koji djeluju na naše oko, kemijske tvari, zvučni valovi. Sve to izaziva istu ovu reakciju, da natrij ulazi u neuron i da dolazi do promjene potencijala. Sad kad je naš podražaj došao do ruba živčane stanice, on nekako mora preskočiti sinapsu. Rekli smo da je ta sinapsa šupljina. Ono što se zapravo događa je kad podražaj dođe do dna živčane stanice broj 1, ioni kalcija ulaze u stanicu i to uzrokuje oslobađanje neurotransmitera. To su ove male crvene loptice koje vidimo da dolaze do ruba te stanice i oslobađaju se u sinapsu. Neurotransmiteri tada putuju sinapsom i odlaze na postsinaptički neuron, znači drugu stanicu živčanu, i vežu se na receptore i tako je podražaj prenesen. Znači tada u drugoj stanici kreću se one reakcije, otvaraju se vrata za natrij, natrij ulazi u stanicu, mijenja se potencijal i tako duž cijele stanice. Glavni neurotransmiteri u našem živčanom sustavu su acetilkolin, noradrenalin, serotonin i dopamin. Mi ćemo sada malo nešto reći o tome kako se razvija živčani sustav kod životinja. Znači, svi organizmi imaju potrebu održavanja homeostaze, odnosno ravnoteže. Spužve kao prvi beskrajažnjaci koji su više stanični nisu imali tkiva, pa tako ni živčani sustav, a žarnjaci imaju mrežast sustav koji je prikazan ovdje, što znači da se podražaj raspršuje u svim smjerovima jednako. Znači, ako dotaknete lovku ovog žarnjaka, ove hidre, podražaj će se širiti jednako u svim smjerovima. Kod plošnjaka dolazi pomalo do centralizacije živčanog sustava zato što su to pokretne životinje, one razvijaju glavu
i onda je logično da većina osjetila bude na prednjem dijelu tijela koji prvi dolazi u kontakt sa okolinom. Zato dolazi do pojave nekog takozvanog mozga, nije to pravi mozak, to je samo koncentracija živčanih stanica u glavi. Kolutićevci imaju ljestvičav živčani sustav koji je dobio ime zato što izgleda kao ljestve. Znači, u svakom kolutiću imate dva ganglija, to vam je prikazano na ovoj ovdje lijevoj slici, ove dva kružića su gangliji i oni su povezani živčanim vrpcima, tako da to podsjeća na ljestve. A što je zapravo ganglij? Ganglij je nakupina živčanih stanica. Mekušci imaju najveću koncentraciju živčanih stanica u glavi i najbolje razvijen mozak od beskralježnjaka i među njima zapravo glavonošci imaju osobito dobro razvijen mozak i mogu pamtiti neke radnje. Kad govorimo o organizaciji živčanog sustava kod čovjeka, dijelimo ga na središnji i periferni živčani sustav. Središnji sustav se sastoji od mozga i ležne moždine, a periferni od živaca. 12 pari živaca izlazi iz mozga i oni uglavnom podražuju organe u glavi kao što su oko, uho ili eventualno neke organe u prsnoj šupljini, a iz ležne moždine izlazi 31 par kralježničnih živaca koji idu u sve dijelove tijela, osobito u ruke i noge. I ovdje imate prikazanu leđnu moždinu, znači ovaj stup je kralježnica, ležna moždina se nalazi ispod, a ovo žuto su živci koji iz nje izlaze. Periferni sustav dijelimo još i na somatski i autonomni. Somatski je onaj dio sustava koji je pod utjecajem naše volje. Recimo, ako ja želim pomaknuti ruku, ja ću pomaknuti svojom voljom i na to djeluje živac koji ide iz leđne moždine u ruku. Autonomni dio nije pod utjecajem naše volje. Recimo, svi unutrašnji organi nisu pod utjecajem naše volje. Ja ne mogu narediti srcu da kuca brže ili želucu da brže probavlja hranu. Isto tako, taj autonomni živčani sustav se dijeli na simpatikus i parasimpatikus koji najčešće djeluju suprotno, jedan ubrzava, a drugi usporava. Sam mozak zaštićen je u lubanji i oko njega se nalaze moždane ovojnice, a između mozga i ovojnica se nalazi tekućina koja ima ulogu da štiti mozak dodatno, zajedno sa lubanjom, i mozak se dijeli na ova 4 dijela. Veliki mozak ima 2 polovice, izvana je kora koja je naborana jer se tako povećava površina mozga, imamo 4 režnja mozga, napred na čelu je čeoni, slijepočni je ovdje kod uha, tjemeni je ovaj plavi i zadnji je ovaj zatilni. Vanjski sloj mozga ima koru, to je siva tvar, a unutra se nalazi srž, to je bijela tvar. Sve informacije u našem tijelu se najčešće šalju u suprotnu stranu mozga, tako iz lijevog oka informacije idu u desnu stranu mozga, a iz desnog oka u lijevu stranu. Većina centara ima tako regionalnost. Evo ovako izgleda mozak u stvarnosti. Vidimo tu naboranu koru mozga koja ima ulogu da poveća površinu, a ovo dolje ispod vam je zapravo mali mozak. Ovdje su prikazani svi živci koji izlaze iz ležne moždine i organi koje oni podražuju. Mali mozak ima ulogu da održava ravnotežu, da kontrolira reflekse donekle, iako je zato najviše zaslužna ležna moždina, održava napetost mišića i omogućuje vremenski slijed pokreta. Recimo, ako želim voziti bicikl, točno je važno kojim ću pokretima vrtiti pedale i to je ono što regulira mali mozak. U produženoj moždini nalaze se vitalna središta. To su središta koja kontroliraju neke jako bitne funkcije u našem tijelu, kao što su disanje, žvakanje, gutanje, kašljanje, tlak i rad srca. Ležna moždina je zaštićena u kralježnici i između ležne moždine i kralježnice se nalazi tekućina koja dodatno štiti ležnu moždinu i ima obrnutu građu od ostatka živčanog sustava zato što je siva tvar unutra, a bijela je vani, znači to je obrnuto u odnosu na mozak. Ležna moždina regulira reflekse i ona je važna zato što provodi informacije iz periferije do mozga. Kad već govorimo o refleksima, da kažemo što su refleksi. Uloga refleksa je da nas zaštiti, znači to je brza reakcija s ciljem zaštite organizma,
a put kojim putuje refleks se zove refleksni luk. To ćemo pogledati na slici kasnije. Postoje prirođeni i stečeni refleksi. Prirođeni su oni s kojima se rađamo, a stečeni su oni koje smo naučili. Recimo, hvatanje lopte je stečeni refleks, izmicanje ruke od toplog je isto stečeni refleks. Postoje još i Pavlovevi refleksi koje je istraživao jedan psiholog koji se zove Pavlov i koji je zato dobio Nobelovu nagradu, ali o tome ćete više učiti na psihologiji. Ovdje je prikazan refleksni luk. Znači, kad se mi ubodemo na čavao, to je gore, osjetilni neuron vodi taj podražaj do leđne moždine. U leđnoj moždini on se prekopčava na motorički neuron, to je ovaj donji koji ide u nogu i mi odmičemo nogu. Znači, taj osjetilni motorički neuron čine refleksni luk. To je put kojim putuje refleks. Malo ćemo nešto reći o osjetilima. Oko kod čovjeka ovdje vidite zapravo mišiće koji pokreću oko, odnosno očnu jabučicu. Oči su se prvi puta pojavile kod virnjaka i kasnije su različito razvijene. Recimo tu možemo spomenuti kukce koji dobro vide od beskralježnjaka, koji raspoznaju boje. Kod kralježnjaka izuzetno dobro vide ptice, osobito ptice koje žive na većim visinama kao sokol i onda se sunovrate da pokupe plijen. Mi ćemo ovdje pričati o našem oku. Oko se sastoji od očne jabučice, to je ovo okruglo, i očnog živca, to je ovo desno. Sama očna jabučica od otraga ima 3 ovojnice, ova prva bijela je bjeločnica, onda ide ova crvena, to je žilnica koja hrani oko, i ispod nje ova žuta ovojnica je mrežnica. To je zapravo dio oka koji prima vidne valove, vidne signale. S prednje strane oka isto imamo bjeločnicu, to je ovaj bijeli dio koji vidite u oku. Imamo šarenicu, to je ovaj obojani dio okrugli koji može biti zelen, smeđ, plavi. U sredini šarenice nalazi se zjenica. Zjenica je otvor koji omogućuje ulazak zraka svjetlosti u oko. Iza zjenice nam se nalazi leća, to je ovo svjetlo plavo i tu se lome zrake svjetlosti. Znači, ovdje sam vam navela sve dijelove oka. Oko je očna jabučica ispunjena staklovinom. Leća je ta koja omogućuje da se zrake svjetla različito lome, ovisno o tome da li gledamo na blizu ili na daleko, i to se zove akomodacija oka. I prije nego što krenemo na samu optiku oka, znači kako se stvara slika, treba još reći da su oči različito razvijene, što ovisi o količini svjetla u staništu. Postoje organizmi koji žive na većim dubinama u moru, recimo, i oni imaju veće oči, a neki koji žive još dublje uopće nemaju oči, jer ne vide, svejedno nemaju šta vidjeti kad je mrak. Organizmi koji žive u podzemnim vodama, kao čovječja ribica, isto nemaju oči, slijepe su, ali to moraju nadomjestiti onda sa nekim drugim osjetilom, recimo osjetilom opipa. A i mi znamo kad smo u mraku zapravo da pipamo prstima put. Znači, kako se stvara slika? Zrake svjetlosti ulaze u oko kroz zjenicu i lome se u leći, što vidite ovdje u oku, ovo plavo je leća, i onda one padaju od otraga na mrežnicu. U mrežnici se nalaze fotoreceptori, čunjići i štapići koji te zrake svjetlosti primaju. Međutim, slika koja se stvara u oku je manja i obrnuta. Zatim te informacije odlaze u mozak i mozak je taj koji tu sliku ispravlja i koji daje stvarni odnos veličine. Zato kažemo da okom gledamo, a mozgom vidimo. Postoji nešto što se zove žuta pjega, to je mjesto najoštrijeg vida na mrežnici, i postoji slijepa pjega, to je mjesto gdje izlazi živac, i ako nam slika padne na tu slijepu pjegu, mi tu sliku ne vidimo. Evo ovdje imamo prilagodbu leće na različitu udaljenost predmeta koje gledamo. Ako gledamo neki udaljeni predmet, leća će biti plosnatija, a ako pogledamo sliku dolje i gledamo nešto što je bliže, leća će se više ispupčiti. Znači, ovo svjetlo plavo je leća koja radi akomodaciju oka. Ovdje je prikazano uho koje se sastoji od vanjskog, srednjeg i unutrašnjeg uha. Ono što je najbitniji dio uha je ovaj unutrašnji dio savijen kao puž, to je pužnica, tu se primaju zvučni signali. Ovdje sam navela dijelove uha, znači vanjskog, središnjeg,
gdje se nalaze 3 koščice, čekić, nakovanj i stremen povezane sa bubnjićem i unutrašnji u kojem se nalazi pužnica. Postoji još jedna cijev koja spaja uho i usta, eustahiva cijev koja služi za izjednačavanje pritiska. Zato kad ronite ili recimo penjete se na većim visinama, dobro je progutati slinu jer ćete tako izjednačiti pritisak u ušima. Znači, zvuk se sastoji od zvučnih valova koji titraju i ulaze u naše uho i uzrokuju titranje bubnjića i svih ovih koščica, čekića, nakovnja i stremena. I to se prenosi titranje na pužnicu. Tamo stanice isto titraju i na taj način primaju podržaj. Podržaj se pretvara u živčani impuls i odlazi u mozak gdje se interpretira. Poseban oblik zvuka, odnosno slušanja, imaju šišmiši. To se zove eholokacija. Oni ispuštaju ultrazvukove, ne toliko da bi čuli, nego da se ti zvučni valovi odbiju od predmeta i da oni zapravo znaju gdje se što nalazi. Osjetilo ravnoteže se isto nalazi u unutrašnjem uhu u 3 polukružna kanalića i za njegovo funkcioniranje je jako bitno da imamo oči otvorene. Okus se nalazi na jeziku, iako jezik služi za govor i za miješanje hrane. Okusni pupoljci koje imate ovdje povećano su receptorske stanice koje primaju vrstu okusa. Miris se nalazi u nosu, u gornjem dijelu nosa. Tu se nalaze kemoreceptori, to su stanice koje primaju kemijske tvari kao podržaj i postoji nešto što se zove adaptacija na mirise, znači nakon nekog vremena miris više ne osjećamo. Kad govorimo o živčanom sustavu, rekli smo da on nadzire brze reakcije, međutim ove sporije reakcije nadziru hormoni endokrinog sustava, zato ih zovemo kemijski glasnici i oni po svom kemijskom sastavu mogu biti proteini ili steroidi. Proteinski hormon je inzulin, a steroidni su recimo spolni hormoni. Endokrine žlijezde luče svoje hormone u krv, zato ovo endo znači unutra, a egzokrine žlijezde luče svoje proizvode izvan tijela ili u probavilo. Recimo lojne, znojne žlijezde su vam egzokrine žlijezde. Na ovoj slici imamo prikazane sve endokrine žlijezde uz napomenu da hipotalamus nije žlijezda nego dio mozga koji kontrolira rad živčanog sustava. Znači na bazi mozga se nalaze epifiza i hipofiza, na grlu se nalazi štitnjača, a na njoj doštitne žlijezde. Kao kape na bubrezima se nalaze nadbubrežne žlijezde, zatim gušterača koja osim što ima ulogu u probavi i onda je egzokrina žlijezda, ima i endokrinu ulogu, te jajnici i testisi. Da bi hormon mogao djelovati na neku stanicu, mora na njoj biti receptor, znači ne može svaki hormon djelovati. Znači sve informacije iz našeg tijela dolaze u hipotalamus. Hipotalamus onda odlučuje o reakciji i on regulira rad svih žlijezda preko hipofize. On naredi hipofizi da izluči neki hormon i onda taj hormon ide do žlijezde i regulira njen rad. To se zove mehanizam negativne povratne sprege. Osim toga, hipotalamus regulira i rad srca, temperaturu, žeđ, glad i spavanje. Evo ovdje vidimo gdje se nalazi hipotalamus u mozgu, a ova crna strelca vam pokazuje hipofizu, da vidite da su oni stvarno jako blizu i da hipotalamus je zapravo taj dio mozga koji regulira rad hipofize. Ovdje je prikazano što sve regulira hipofiza. Od štitne žlijezde, od nadbubrežne žlijezde, rast, znači hormon rasta koji luči regulira rast svih tkiva, zatim hormoni koji kontroliraju rad spolnih žlijezda, o tome ćemo više pričati u spolnom sustavu, prolaktin koji kontrolira stvaranje hormona, melanocit stimulacijski hormon koji regulira obojanost kože, oksitocin koji uzrokuje kontrakcije maternice pri porođaju i ADH koji regulira rad bubrega. Znači prednji režan luči sve ove hormone koje smo sad malo prije nabrojali, srednji režan i stražnji. Predlažem da si ovdje zaustavite prezentaciju i da si zapišete ove hormone, jer ih zapravo na maturi treba znati. Štitna žlijezda nalazi se na grlu, znači ovdje plavo vidite hrskavicu, grkljan, a ispod ovo mjehurasto je štitnjača.
Štitnjača regulira metabolizam. Hormon koji regulira rad štitnjače je TSH ili tireostimulacijski hormon, luči ga prednji režna hipofize, a hormon štitnjače se zove tiroksin. Ukoliko nam štitnjača radi pojačano i metabolizam, znači sve kemijske reakcije su ubrzane u tijelu. Ukoliko štitnjača radi usporeno, sve kemijske reakcije u tijelu su usporene. Doštitne žlijezde se nalaze ovako kao mali mjehurići na štitnoj žlijezdi i njihova uloga da reguliraju promet kalcija i fosfata. Nadbubrežne žlijezde koje se nalaze kao kape na bubrezima luče nekoliko hormona. Kora luči aldosteron koji regulira natrij i kalij u bubrezima i kortizol koji je pomoćni hormon stresa, jer nam je glavni hormon stresa adrenalin koji luči srž, što znači da se taj hormon luči u stresnim situacijama. Adrenalin je zapravo ostatak naše prošlosti. Naš predak nekad je kao stres doživljavao pojavu nekog mamuta ili neke životinje od koje on morao brzo bježati. Zato adrenalin je uzrokovao ove reakcije, a to je da se ubrza disanje, da tijelo ima više kisika, ubrza se rad srca, da više krvi dođe u organe, osobito u mišiće, da bismo mogli brže trčati. Smanjuje se vrijeme zgrušavanja krvi za slučaj da nas nešto ozljedi, šire se zjenice da bolje vidimo. Znači, to su sve reakcije koje uzrokuje adrenalin. Nama danas stres više najčešće ne uzrokuje pojava neke životinje na obzoru, nego neke druge situacije, ali je mehanizam ostao isti. Znači, sve se ove reakcije događaju u našem tijelu u slučaju stresa, pa bih ja rekla da je zapravo najbolji način nošenja sa stresom upravo fizička aktivnost za koju nas taj adrenalin priprema. I za kraj gušterača, rekli smo već da ona luči hormone, odnosno enzime u probavni sustav koji reguliraju probavu i razgrađuju hranu, a mi ćemo se sad pozabaviti sa ovim endokrinim dijelom gušterače. Gušterača luči inzulin, to je hormon koji prenosi glukozu iz krvi stanice. On će se stvarati nakon obroka, znači kad se mi najedemo, povećana nam je koncentracija glukoze u krvi i tada se luči inzulin. Inzulin prenese glukozu iz krvi u stanice, a ako nešto glukoze ostane, on ju pohrani u glikogen u obliku u jetri. Kad smo gladni, kad je prošlo već par sati od obroka, koncentracija glukoze pada i luči se glukagon, to je drugi hormon gušterače. On će potaknuti oslobađanje te glukoze iz jetre i vratit će koncentraciju glukoze u krvi u normalu. Evo, vidimo se na sljedećoj lekciji.